normal we can out the content barani lingua sama kan online TV channel and wala shang wal bangon ka paingwan run kin dangro jandangro bakel baran palping ka liang rwani titi biya kamal kan online TV channel atlai we ka ya ka do dan le yen le yen khaling jagwa sama baran palping ka liang rwani tin content bala dan wala ka tin kon lat kro di rewi ka South Sudan kori amenin mala Kenya bana joto ka kwi Dr. Machar ko bi kon mandan le rode reiti jen ka je kan gwade dan isha luk chaje luktin bana jelen ling ko bana raj bo ko ta dan inshallah ka jeno te ka bon di no be re wi ka so Sudan ka jen kwi kor andan to re wi ka so Sudan che mandan ngai kone bana raj che ka tin diala kone de kon ka ling ana biya kamal gwaseme kan online TV channel and the manduni shan kwasnya mali anu ruwaisni bana report ti bana kalin ka do badan and de kon kalin je Kenya makana we ka dung Dr. Machar ka ta dan cha lu je gor jeno de right ka report mi cha lat ji United Nation la United Nation relief ship shika woni kana tubano te ka bot midin network re which ka South Sudan kimi bentama report inshallah gwaseme ka banyo ya kel na me United Nation relief ka ta dan jikala ka jeno te ka bot mudin mi la rode re wi ka South Sudan na moni ban jilin kel ka do badan enti kan lat ka je shemana ngai kono South Sudan te re kur ala tok gwada me ka woni ngana cha to bano de wo jeno bi South Sudan ba we re ban mudi ke ba ka famine anona ka kwi kur dana le rode ki kur woni jen ka wo wonyam en kur mo point cha gu je kenen wo tel mu gwam benong de no benong kur ki benong rik to manaken re wich ka sa Sudan chermana ngai kona gwan wona na ala kur ni chiang te di jegl alle rodian tela rodian letten ngai kon dial mu dan le rode gwasmene ka tin konti chitwok re wi ka sa Sudan ala kur dial ti chitwok tini ngai kerodian wo ka ti jek no kir chaka palpen ko jen che dia ngai je gwan wo jen tel mu nang tene re kona liu just ke chirkan kalat ke de cholo no ken shirkan ke slave ni ke ko moy ken ke yu bi ko we kor bi ko liu kor no ko kwi ko e ba nwere ba ka control ko jan ta dan le ro de no shari pot cha ko te gwasme ene di konti la United Nation relief ship won mi shara Tom Fletcher che won ke youtube ka Friday che la do wona South Sudan de go jen wo jen batika bon mudit ke bataka rik tu marbo de latin ti kan tama chemani ne the continental ke international community support dan tupkan wacharon kan dial ko ka jan government tam kur che to gona dial che to ka jongle karwade te ka apna te ka United State ka te ka go dial ko ken we ne ka Western Equatoria we ne ka Central Equatoria ke le shu mara we ka juba point wa to bot teten ken we to bot teten ke report dan tikalat gwasemene jikan gulat gwasa men wonene briefing mi jikan top take a video mi share alaka kan mi jikan na nyot ma dan le rode ke ci roy kana the world youngest nation stand at a dangerous crossroad kadwam jikalat kani South Sudan ko jen we en toran ko ni jen ka widial ka ta dan pa independent pa jegeje jikala do wonene wa teme ka ku ko dan ci tuok kan ta dan chana jaga do ke je chana displace jala do wonene ci bot ci we ka mere bana rode nyok bo ci na ba jalung bani ka ku jwanne wa jwad boni ci mere ko na rodien ka ku jama wa ci na chuch no chen yurin konde loka ji humanitarian ke international support de top wajen cherong bane anyo ngai konde alman ala rode chen ani jen United Nation chicken funding jikan ngok baka kwiko de chikume ke me yadi chen ogono jen direct ka mogwa mede to ke de malderben aje no kan region mo cha kur cha de kapchong ka cha kaneten kon til na political prisoner chitkamen ti Dr. Machar mi cha je bulun akene na meni no tel mal mo bere ka South Sudan chikala do raina mo kona chikala do nene Canadian content chuch ne the corn chuch in tama and on wagur can support mishup 1.46 billion humanitarian support midetop ka chala do kan tanikan ke 22% ka funding and ana tupke chika jomo chika lat ka tada ni kala genwo ala do woni jene jega long ci woni jena gwa re wika South Sudan lar ka jeno kor point ne che South Sudan ci jetiam ka ngode kirmi yadi wajara mandan lugode malamo derben ke de na de kan taka mal re wika South Sudan ke report dan chalat ka kwin mi shirka na mo awabot be didelong
ko jen chete ke ne to wan ti displaced ti kon dia ngaje no goro yuri chop ko 1 point something billion ke report ana chala de ken ki an assistant ana gor ke 1.46 billion dollar today humanitarian de kan kula respond ke daga na kula lokaje ra wika South Sudan jermen challenge was many de kon shuje longa tem ke vulnerable people kon kuma point de kanata le kan rek ko ka resource ne dia chit ke dap chit ke liet kan dia wuken ka jem ne ken kal mi je ka anatin kon til la ordinary citizen jem ne yana tem chang ni ne content dong de kap ke salary ki yuru ko la kap ke water ram ke gwad meni ko dia chaga ge kume kirme yadit ken yuru tony makan ke kon realika jala de humanitarian assistant babaje lunko baje jiga ni kon tere wi ka South Sudan godi al ten kon tere wi ka South Sudan tina chuiten no Jonglei, Upper Nile, Western Equatoria, Winnipeg State, Eastern Equatoria, even Central, even within Juba, Fonde, Chui Nathan, Kukwikodi, Chetel, Myth, Tidial Chigwe Niam, economic Jek, Nekonde, Kawesala, Chakam, Yokian, Kim Yadi Yodi, Alchiga Direct, Kadi Nika. Mukuyan and Guasame, Chakola Ramadan Tigriga, Kim Yadi, Name report Mishalat, Akuma United Nations, Canada, Conelat Korean Guasmene. Chalado nene, leadership 7.5 million people, a working Gorkan food assistant, Gorkan Kwan. We can a shark when a more charge Kamka, Benabu Chujalum. No warning much are Tupacan. And also Sudan Chiwanajan Goya. So Sudan Wanajan Jiaka. Mekan Kirmiadi can a Dr. Charkana calling Guasmene, a water Mugambro a lot. Ano, can you go to Lunka Kikur no Kurame, a Kurman Lelke Tede Kirmiadit, a human mate. And me, a cannon me, they capture, take along with the capture, they quadecarot. Chicalado nene, there a guano, they quadamro de carot, they really take a drop down a day, not de naniam gaja. They document Chadder Brara, Tijan, Katara, and can report gaja, a code Malderaben. A quite away, tired and I shall look at you look at Common and United Nation, Kukaraj Mokuka Ladano, South Sudan, where Erika, where what, here where Shujamidi, or make them go down to a great thing. As she convey reported on a shalana came yam chicone. Reported shaladane, and no mutal machar, Michalun, Michadamachar Chadabun, no general tell Michal Kamarika South Sudan. The man major the thing, Kachalat, do Ramadan like Norin, a wa kill me at it. A kir. Mekana kon nogono bi malbeben wab South Sudan be chujalong mekana kon goro bi ne dialati bi let kel e be choose no bi wit be tika kur watel mu gambro da lat watel tele wit mediri lai ka kur mediri no a wuja ta shuna ke wuja tre kur ka bi kana expect no take mal beben ta wutel we Teleman Mudeben, Mukan Quar can cocon, Lunke can cocorate. Dagma charging a dana locaje, Mach I would shalka Michael Macaulay, Mach I no, and now look with Chicoro for my channel in Chala no chat, take a togan look. Make con mention to a guano. Dakran charging a dana shanang guanok, and on Friday, like Shanga Dika, your kitchen buckle. Major to a gene. Major a chop, Chinanur. Awa ramkel kanetin konti la jimoni Ramadan la ngot la kalat kil jilwok ner kon lat kalwok awa cha point de cha je moj ka joy mo point na karwada cha luga mo cha janang niam ka ja enno de kulungi da kama char point de la first by president chala do cha passport je enlu anamebo a delayment tactic re kuma kirmi yadit ko gorga jeno ba da kama char ba lugde ba je delay NMA, a look at Buckle Bangwandin 69 session. Chanya Mukwaji schedule in yok. Kakuiko, Chinetin Contin la Gilok, chicken Teramkaleka Chetegay. Wajan the same person made a con Mujika Guade dan. I didn't look a muck with the Jogontama. Chalano, Judge Stephen Simon Binjigua. Ramkel ke kan ne de kon la judges ne dang jok ramkel ke
chela do nene ajeni shilu chabu won yam ka ku ko charam kel ka ke che dem ka joyi no la member ka panel member chela Isaac Purma jok an gwan mo ko changa jino che te joyi chala do chalu ko mo chaje passport chanan ka changa jandangro ala jilat ka changa jandangro ala jilat ka jan paying wan ron kin dawo jandangro bakel ba lugo mo bay nyaw mu ko je continue chi presiding judge James Alala Deng cha luke yo kabjok cha kabjok ko ba jo lugo changa jandangro ka paying wan ron kin dangro jandangro bakel ba bokula je lugo jan baro dien ke banan ka jan bakel bangwan ko kwich ko jan bakel bangwan kana jojo no ba lugo mo ba je lukana nyur ba ko ni runa la jan baro ke ba ko la jan bakel bangwan ngor ban jok law jagano ne kon lug ma dal lokaje luga ku kore da ne ci togre which kan nasir gwade ci nerwa yami kane de ne SSPDF shigrum tin kasha de ne SSPDF chaka tiam to ala da wo chaka ne ci ku dangaro jan dir baro no me ci nerwa yami shigi nyinke de ne SSPDF to ala lo ne ci de ne SPLA yo sharen matin kuma kim yadi shi kuma kin yadi ponde shi goro be da kuma char be yenge chanya dang red bakal ka pay dok chanya dang red bakal ka pay dok ron kin dawo jen dang red di jen chanya dan yan ke doctor ma char e ka kwiko ci nuori ci bin ke de ni kin yadi la de ni SSPDF ere ko mo cha general cha jenetin bude shal ka majur cha na gan gwaze mo gwade dane shi korje toktin kam da kenne Nuer wayami kene de kone cha yen kel ka dag ma cha chin ma dan ngai kone cha ne de wan cha yen kel ke je kene de to kene de kontla senior SPLIO officials no to kon de kon ngaji no ne cha ne ti dambaro ko ken cha yen je kel ti pot kang chultetin te grun jendang wan te mampal do tetin te run jendang jogur baro te gadu lam poitetin grun jen bakal ke lieutenant general Gabriel Doblam grun jen dijo dio ke Camilo Gan Michael grun jen wan yu baro ke mading yakrik grun jen wan yu dij ke Dominic Gad Gogrik grun jen dangro yu baro jaram dan ku nurun ke ramadanen layang ke kanir content chayen mishit kana me menen kona me shanga de no ne tim dial konar ke kum ke miyad ko target kum SPLIO ajen mu lokal lugo jen tama ke jen mishenen ka kor me cha da ma char cha de yenti mutwok cikir miyad ce de ce jak ce jak cantonment sai ni tin konde tin de SPLIO tin ke chukan SPLIO chukan jorar as a form no biga na bikan ka dominate ke bikan ka control e ko cha kweren cha de yen name a tactic michara leka gwan ramadan non kor to kon chola gwan jengne ko kir ajela gwan jengne ko jaram dan lugo bi malbeben ko bu gon bula tin ngirun ngwada me kay poden dana cha non kumi United States ka chala do kumi UN no ka jo dan tikala gwaseme la US tikala do kir mi yadit jaram dan ku so dan ku yar United States say Kir's action destabilizing South Sudan action min ko let kem yadit ke kanen ko na yar ke South Sudan ko jaram dan lugo bi malbeben ka jom chalat ka Friday South Sudan president self kem yadit wa che lugo no bi mal be de tin che pushi jano bi wich be ka kor medit ala bur jeno ko de we der te civil war jen ta dan changa ke je ane di ala United States ngai ko me dan 2013 me chire me chetok what happened chikir point che plan di al chegre aleka ko be da kuma char be de gangrar che goro te ga mal medeben che goro te mu gam de odanat ke kuje mon che wich che jako be trerola you know we ta rerol ka ajen sianene ko kir che goro te mal medeben emmen cha je gwaseme kuma United States chikan jigno nene kir jaraman yamen yerwich ka jom chalat ke United States Security Council Ramadan Raj a US ambassador Jennifer Luceta kelado ne rega dan tore wika South Sudan wache biko etele man mi chata che biko kwiko lack of peace agreement be ko wodi che kir che logo no bete di ale ko ne cha ya finka 2018 be ke implement that mo charge par che jelat ke 2015 chomal che tanke kir
chu ko wore mala chu kir chu jadda ke 2016 amma le dan e chatan ke 2018 chu dagma tar chu mal den chu nyoko matani je chu kir mi yadit chu on no be jadda ke 2025 mu ko kole de tenen wale rega pon wala ike so Sudan e kir mi yadit chi Dr. Machar na me ami chalat a United Nation ci UN ci kala do nena wet jeka ka kir mi yadit ste gane di kan ka bel kan United Nation ba ala United States ka Friday da ne roike re dul kono mo ci ka kir yi kana bel South Sudan President Salva Kiir yadit ci gane ko ken yi kana nyom bel kan ka United Nation peacekeepers waken chicken la dana gorke de la chicken let ko wari ponten kon lat ken ke wa shi kan token and also Sudan be we jeg bo wati ke titten ka jodan chalat gwas ko ken chicken we goten konten teletin chu tiketin ke vulnerable people tin kon gwa ran tiketin tin ta jo tin kume tina we tin ko wodi net ka kel ke kumu kir mi yadit look kir ma yadi do biga jiyan biga na bigan ko lok ci kon nen gonna di ala gwada mono chan cha ji mun teren cha ko de ko jongle de ka ko ba de wi ka wi den kontin chan wori cha ka jutin ke daga na de kin ko lok ne me swara jimute ke kim yadi e jane ne de kondila wori ka chuje ka lu and then ci kan right ka queen and chop ka ku dangaro jen baro kimeti ku dangaro jen baro ne de to ka ne de cha juch ano ka ci ga jiare dorken kachi kana orderin kuma SSPD aba kari pomi shub kake eno chane de kontila nuori kiri ane kencha kam 72 hour si kanji United States gwada da rage tinci ura jelon ko me kam ka ji tani jan baro widere ka tika kwak lecture mi kanin da win da lesson 3 days aduwa bodi diri kwaku diri kari alaka jamo ko diri kula pot gwada da ndong di tigdere wukantan shi kuma kir miyadi ce we ko civilian fankin naka kaga ko target ramuku na target ko na je ce mu ga 72 hour dumi jigo ne de ni da ragwa but jigo ne fan civilian ka today bel kana zai mu mishin na we ka ko bagwa da ta gatin 270 people kane da shajo ka tukka medan bari por dinigen ne ci kana lat a pin ne di alan ko ne ajo jen walle rewi ka South Sudan ne tu wallo kacha jiga nona ne en kuma kir mi yadit ponde a wajen ce violation tun wance galat nakan civilian nakan ga mena man nakan ga mena guard anyok boka na ke chemical weapon kerenyal so chilusete chela dona ne kir policies were driving South Sudan toward renewed conflict not self ke mi yadit waje kan we Sudan ko bo we rika ke bata ka ko din tama la dora agree eno ba mal ba jinu bekir belat ka paper ba golpin but when it come to action die tel mulat ke buruna do ko welat ke ni je nyok kir mula roje mo ke international community ya mura ya na be nok after that be reject again ne me cha kot ke cha jon jin ajin jak Sudan ko be chujo President Salva Kiir Mayardit action are leading South Sudan toward renewed civil war by prioritizing unilateral control over peace, protection of civilian and national stability. Ajoma chala da Lusete, ambassador the United Nations. So chilo den jiya long manalet Kiir Mayardit de ko keche gulgor yeno de South Sudan de tekamal. Awate keri kone cha jeka Kiir. No, ala aid violation teach a record and not to token a to ka January away ka March and we mean that token ka pedang jokorodian and no nene maybe ne kudang one tila innocent civilian don't we naga humanitarian teach a weekend chagabat ke cha mo kerek ke cha incident chitin cha ala daken more than 40 incident occur one kind of talk within 3 months. Some you the system Kin Mayadi wa 2 million people who were displaced. Maybe 7 million people right now right corner chala displaced by South Sudan. Million kudang baro. Sorry, million dang baro. 7 million people which are displaced Kin Mayadi right South Sudan. Kakwiko wajen
bete re kwera karwade jena mo lada jena no mo lada meten no din lada Senedin kon tin la yiyin misbah chagala jor ko ken awaken chigal ne man ande lat chikan kiri kan preja ka chikan civilian bo chikan kan doka to ande ga doka ja ajen manen yana chi international community chiga support ni kan withdraw chikan to support it ka wa gor yuru 1.47 billion US dollar idena de ga doka ka ke de wi dar kula gwa joga kiro jinti mi jak chelat nyobo ne kono ne American dakar mi char mu kana kon ya kir watal mi chala mara ka Sudan buen jen ka jiak jen chia bel chia linga cha tup ka kir mi yadit ne me de la jeri podana gore de nyoka kon kel jimmi go jeri poda me ka YouTube ka ken subscribe kam go jeri poda me ka Facebook Nuer online TV Facebook page go no bi follow kam ken subscribe ka shi channel shi je ka jen Facebook go no jin bi ka YouTube and a subscribe tin jenda na gode nya kon kel en biata kaman bye bye